L-imġara għal darbohra ntlieta kif il-pjazza prinċipali reġgħet saret ċentru ta' kuluri u tomit uniċi għal festa Frawli. Kull sena Aprilu huwa sinonimu mal-Frawli, żmien li jibda jdaħħalna fl-ispirtu tas-sajf u din is-sena ma kienet ebda eċċezzjoni. Mijiet ta' familji, viżitaturi u dilettanti tal-prodotti lokali inġabru taħt ix-xemx biex jiċċelebraw mhux biss il-frott magħruf tal-imġar imma wkoll is-sena, it-tradizzjoni u l-ispirtu komunitarju li għamel lil dan ir-raħal. Din l-attività kienet organizzata mill-Kunsill Lokali tal-Imġar flimkien mal-Knisja Parrokjali bl-għajnuna ta' mijiet ta' volontira li qattaw ħafna minn ħin tagħhom biex jagħmlu dan il-festival possibbli. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien ma' Martu Emery għatteddew għal din il-festa, akkumpanjati minn diversi deputati tal-Partit Nazzjonalista. Nes News kellem ma' diversi persuni li attendew għal din l-attività li kollha stqarru kemm dan huwa avveniment li tgawdu minnu l-familja kollha, kif ukoll post sabiħ fejn wieħed jista' jqatta' ħin ta' kwalità mal-familja tiegħu f'nar ta' ħadd. Hija attività sabiħa l-familja fejn anke wieħed jista' jiġri bit-tfal mal-familja l-ħadd u ħaġa sabiħa iżin. U ovvjament nippromovu xi ħaġa Maltija, tipika Maltija li m'hawnx aqwa minnha. Attività għal kulħadd. Għandek boat live music, għandek tal-pancakes, tal-bubble waffles, smoothies. Il-festival offra varjetà ta' ikel magħmum mill-frawli tal-bdiewa lokali, fosthom luminati, smoothies, ġelati u waffles. L-attività kienet immirata biex toffri esperjenza tipika Maltija b'ikel fristu frott ta' kwalità. Biex il-festa tkun iktar varjata kien hemm ukoll stands bil-pjanti, ġugarelli għat-tfal kif ukoll esibizzjonijiet ta' arti relatati mal-frawli minn studenti ta' skejjel lokali li wrew it-talenti tagħhom. Il-ġurnata kienet imżewqa programm varjat b'diversi artisti fosthom DJ Pier Cordina li żammew l-atmosfera ħajja tul il-ġurnata. I really liked the desserts and the music was really great as well. It's my third year and trying different recipes of strawberries. Amazing festival. I really love it. First time we've come. And I think they've had bumper crowds. Absolutely full. Yeah. Fantastic. Yeah, it's very, very nice. Yeah. It's better than I thought. Too many people, but... Mingħajr dubju, festa Frawli komplet tikkonferma kemm hija maħbuba kemm minn Maltin kif ukoll mit-turisti, hekk kif kull sena din l-attività tkompli tikber u tiġbed lejha aktar nies.